Hello mga Kuya Goy, for today's video mga Kuya Goy, mo tirada na po pero bago ta mo tirada mga Kuya Goy, shoutout sa nato itong mga solid nga mga supporters nga mga taga-sunod diha mga Kuya Goy. Labi na gyud ni Ainal J. Aba, Rani Jane, Pari Rudy, Honrada nako, shoutout diha pre kang Mr. Albert Valenzuela. Shoutout po nako diha si Manong Nelson Torres Gukong, shoutout na Manong. Og labos na shoutout nako kang amigo diha ka pinakagwapo daw sa Purok 5, Immaculada Barangay Poblasyon, si Mr. Doisky Sabas idol. Pagkalabli ninyong tanan mga idol. Daghang salamat sa inyo ha. Tiradahan na to mga Kuya Goy. Og karon mga Kuya Goy, ang tirada nato karong adlaw atong gipormahan og atong gihilmitan kay moadto kita sa layo nga dalan. Padulong kita sa Purok 6, Lebanon, Montevista, Davao de Oro mga Kuya Goy. Kay kanila gikuno nga naay maayuhon didto mo ni atong adtuon mga Kuya Goy. Sa pagkatinuod lang mga Kuya Goy, first time pag ginako ni Anhe diriya pero wa ko ni kumpiyansa akong gihilmitan kay kabalo na biya ka sa mga dalan nga perminti nga naay dakop mga Kuya Goy. Mao nang wa ko nagdahom nga bukid na dahil ni padulong nga akong gadtuan. Ambot lang kahag nabay checkpoint o dakop diri mga Kuya Goy nga atong maagian. Mao na nga hinay-hinay gid sa atong padagan kay wala pa ta na switos maong dalan. Mao to mga Kuya Goy, padayon ta gid ta sa atong padagan ug pag-abot sa unahan miminor ta gamay kay nangutana ta ning tawo nga naa daplin sa dalan kung asa ang atong pagaadtuan pero iya pud tang gitudloan sa sakto nga dalan. Mo nang daghan kayong salamat sa atong napangutan-an. O napadayon ta sa atong biyahe karong adlaw mga Kuya Goy. Nindot man na diri kay simentado mga Kuya Goy. Ubanay ko ninyo sa akong pagbiyahe karong mga Kuya Goy ha. Og pasensyahin na lang po ninyo mga Kuya Goy nga medyo kurog kayo atong kamera kay kabalo na mo nga lisod kayo ang ilang dalan na isubida ug bahada diring dapita. Sa dihang pagliko nako ni ining kurbadaha perti na akong kuyawa kay rough road naman di ay diring dapita. Unya diretso pagyud subida haska gyud akong kuyawa kay napa gyud nagatang sa dalan pero okay ra kay kanding ra dayto sila nga nakabuhi mga Kuya Goy. Una nga naabot na kita sa rough road nga dalan mga Kuya Goy, dili gid basta-basta ang ilang dalan diring dapita mga Kuya Goy. Mo na nga grabe na jud kabatsi mga Kuya Goy. Hinay-hinay ra gid samot padagan ni Kuya Goy kay batsi na kayo ang ilang dalan nga medyo layo pa jud kay tanim Kuya Goy kay wa pa jud tay balay nga manakita diri dapita mga Kuya Goy. Pero okay na ta mga Kuya Goy, naulian ako kay murag nakakita na kog daghang balay diring dapita. Abi nako diri ug mauna mo to nga naghinay-hinay ta nang hiring tas palibot mga Kuya Goy kung mauna ba ning lugara mga Kuya Goy. Pero sa akong nahiringan murag layo pa gid tinuod mga Kuya Goy. Mo to nga hinay-hinay ra gyapon nagpadayon mga Kuya Goy. Og pag-abot nato sa unahan mga Kuya Goy, ato sang gihunungan atong gihiringan ang ilang dalan kay perti yung subidahona diring dapita nga dalan. Mo to kabalo na baya mo mga Kuya Goy nga wa ta naanad aning subidahon kay atong naandan patag ra gyud mga Kuya Goy. Nya atong nadala nga motor pang chicks ra biya ni dili di ay. Og mao to mga Kuya Goy, saway langan-langan ato nang gisubida ang ilang dalan mga Kuya Goy, perti yung taasa og perting batsiha pero pag-abot sa unahan nahulog ang akong kamera. Perti untang saya nga mga Kuya Goy pero unsaon ta man wa man siya nang gunit awa hulog nun siya. Og mao to mga Kuya Goy, padayon ta sa atong istorya. Naabot na gyud ta sa atong pagaadtuan unsam laning hitaboa nga kasal man ni ang atong naabtan. Pagkalabli man ni diring dapita mga Kuya Goy kay kinasal man ni ang atong giadtuan pero okay ra mga Kuya Goy. Ang importante nga nakaabot na ta nga safety diring dapita. Bahalag wa ta gi-invite nila. Basta ang mahalaga makakaon ta karong adlaw kay kabalo na mo nga way sud-an sa atua. Og saway langan-langan mga Kuya Goy, isugda na ang seremonya sa kasal nila. Mao to nga nang hearing rata diri sa daplin mga Kuya Goy kung unsa pud ang ilang mga tirada kay perti biya gid nilang daghana diring dapita. Mao to nga mga Kuya Goy, di na kay nato tas-on ang atong video karong adlaw kay maminaw sa tag unsay wali ni pastor diring dapita. May na lang kitay kaslon di ta makulbaan kay murag ingon pa nila kulba pas sinigbasay ning kaslon daw mga Kuya Goy. Mao to daghang salamat sa inyong pagsuporta sa vlog ni Kuya Goy sa matag adlaw ug shoutout nako ang bag-ong kinasal. Congratulations sa inyo ha ma'am and sir, daghang salamat sa inyong duha. Mo na nga happy wedding kaninyo ug God bless kanatong tanan mga Kuya Goy.